Yes, of course, Johnson nyine Apex TV hamwe na EDB the entertainer. Of course, tune Peace Mbabazi Kyamukwongwire akiduna twara mission atugambira live ye dune tambure to muri Kampala, live dune tambura neta music. Yes, nyine Apex TV. Ubwo n'umuntu nakwakira Peace. Ngambira hati umuntu barano to planning kutukorera concert yari. Yeah, I'm planning by the way nkoma ko kwija kuba hatiya. Omwaka iriyo ni guyo nuguhwayo. Ngwe ndiyo ni planning nkoma ko kwija. Kandi ntekateka ngo abanyambara aba western nangutimbara yonka egitivi nerebeka ninja ku omurimbara abanyambara ninchimaje ngo urukundo yanyu eruho aharinye akwatinde kinasobize wakireba kandi okucha munonga hati ndiyo nintekateka ngo ndete kintu chamane munonga abumperwa kuno yanka ba disappointed nkazo mu Ajipu motel abantu mgo bayibantiroho nanka nebigambo byingi abantu tubiza je nkafuna nk'abantu bena ne baki abantu binane baki seriously around here abana bakora gospel shows ushanga ngo ayinemo abantu 500 nyawo dinga bafunaga no nkarra bayida nkarra nkando mu Ajipu kubayize kusizina ryanje abantu bajyango go wenzo katukuza yonke ebyo sana abantu babiteka mu feelings me I didn't know niza nkaburizo innocent na abantu bakiteka mwamana abantu banga kwizo mu concert batam feelings okay na janti kambe nzireki de kambe nkwasiremu kandi enseje yo kureba umuntu yakubingaha okaza handi Yesu no mmanya nimanya owabo bakawa takumwicerezamo kuya batandika gukora yo kutangaza mu jyanga kariya kana kombizi ngwishera kabizi kari hariya ngunakora kuka kumure mpumi so ati babura kumwicerezamo yakwata umuhanda yasenguka yaza handi yatandika gukora yo kutangaza wahura so aha nanye kunarebera bangira bati enje inakozire gundi bakanga kwija kana nebigambo bikaba byingi kakarebe kagizeti so nanye natina nko muntu nanye nayihamugapu najyanto waye de kanza ahantu ahina kubasa kurura nyineki obusinje konka omurye byonege myaka yone wira kwata ariyo nawe myaka mukaga egi myaka yone wire abantu bakiza kumanyangu ndi innocent wakireba abako bintu byayo bitine proof yona kana nekindi ino kubakimanyiri nyonka gumandistede kuno jangu nabe ninkorebe bintu no jangu Uganda nkaji tuwafunde bantu ngabo funde last time concert yako manya ruhanga naguma ruhanga kandi ware warwana so muntu ruhanga atiroho mugisha nono yongezo mukeno konga muri ebyona ruhanga kampereza okusasira nkasasira byomo wena kandi mbakunda akwanda bunakora bamuhato omutawo nindi abantu banyinire rukundo so omwaka ogu tindi kuza gukora concert yona konka nani ntekateka nyenda kutebekana soko kubanza next year umurimbaro muri Kampala omurimbara nyenda kutebekana mu concert ubanza Ajipu ubanza Aditi ahindare hampo businje konka nimbaragana abantu bo muri imbarara nani shabangu mwize mwahure birango byanje mwahura ngo ndiho ningaruka kureta music yanje mwize mu supporting kandi munyoreke nkarukundo yimwabe munyoreka kari abo kwarahangana rukundo akireba ruhangana rukundo ya nisima rahanga no bunarabiro muri yebe byona konka nkaguma nindebe kaje nkaguma nyina masiko nkaguma ninjunwa eka yanje ruho nangu kuna cyena gamba nazara abana wakireba kabita kurebekaho norebe nkakanyeto nazara abana so I'm happy kandi music yeje yo kureba music ayiba kwetanga ni music nimba ningambira abana ba gospel abo kwimuka busia pisi nokorota kukitera nokorota okuguma murembe tuyimusye nangwa binje mbakira kugira ngo mbimusye konka hariho umuntu uri kwasa kwimusya mutahiwe nimbasa kwiza to inenke kizu cyese ndo kugira ngo gukora video yawe noenda muka kakade nkakuhereze ungatkara kuyambe ekikuyamba umuntu wena no kuremeraho ukuremera ha kintu cyawe cyo gukora nogira ki
icyo kura no yenda okitiremo muhimbo so abana ninyenda ngo bagire umuhimba kintu cyabo nyo nkatandika kweshongora ndakumanga nebye sente biro nazo mu mbaga nayeshongora nangu nyo bakabanga no nguntaza na stage bitaka nikeshongora biye ata ndukurebeka kubi bitaka kono keshongora biye bitaka ishikakanzo maraka iwa kishichwa disho yateka yake shongoroka ukawanzo maraka so ndeka yake shongoroka njo mu mbaga bacheza bitaka shongoroka ko mwishikana usaka akaboniro ine yakandi so nyo nkakuro omumbera yo kupatikana reka tugarike kakinyima ukatanga kweshongoro ine nk'imyaka ingahe nkatanga kweshonganya n'imyaka 29 ushomereho ninga utashomereho aho nkantashomereho wakwa nkansomere icyamushanje wachitanda nitega nganshomere ebi biwa bino ishongoro ko bo recording ninga gesoro kweshongora nk'ibyabandi nebyanje nkambi composing so the good chance kuna hereze nyomwa mwanje yangarizo mwishomero turuga uko tutakagire musically ozankara papurotandika utanka composinga nyo mto kwanje ndi composer so music ejo yo kozire yono beno jekora na hati hino muntu yarampandikire cyeshongoro and obwira bwinji kunguza kweshongore cyeshongoro kibani kikwata amagara ganje atoshanga ngo ecyeshongore kinayishongora nyawe cyakiyo nkintambira konkana nabandi kiyo nkigira ki nikibatambira yeah so tugambira byeshongoro bya ukari recently byo ine hat right now nasiye myaka 15 ndukweshongora nkeshongoro bweshongoro wanje buryo bwo kubanza nkiyo mwishinta kashwirwe uweshongoro wanje bwo kugira ngo ninza kurwana n'abasigu banje kandi nontine namasuku bwo kugira ngo nimbasa kweshongoro mwaka gwari ya rogo kwaguriyo mwaka gwenkumi 2024 2024 peace akati chitano cy'ekintu eki amyaka nkabiri ne biramu abiri ne ninjana ko 2024 peace right now 2019 neho cyeshongoro ki 2019 nyine cyeshongoro kirunje munonga nikirga ombiburi obwiye bungi nyoni nyuhe byeshongoro yanje ombiburi zaburi yiga na 26 nijanga umukamu buyagara abasayuni okurugombo kwatwa abaye banyagirwe ngo bakashanka bari kurota akanwa kabo kizurensheko bayeshongora ururimi rwabo rwayeshongora abanyamahanga bagambirana ngo mukama bakoyire bikuru so ariho bukwato butwa beturumu konka mukama kakuheza kugaruza urugombo kwato bakireba mukama buyagaruza bisirari abasayuni kubihombo kwato bakashanka bari kurota so ndiyo ningeza kugira ngo obukwato bono butwabe obunabendumu wahora ngo mukama ngaruze busya omwihanga ryanje omunsi yanje angaruze busya mbe nko mugera gwa nege buno ko hona nuko nkeshongwira cyo mwene kuna kishomye na ura cyankwatsa mnongo no basa kutoshongora mukeshongora kukache nimbaza keshongora mukama obuyagarura abasayuni abanyagirwe tukashanka bari kurota yamawe kitu kizurensheko mama dera abanyamahanga bagambirana bati mukama bakorire bikuru mbweno okay atecho chine video ninganizi no kitera tinga kitiri cyo kwisi sabangu abeshongoze batakiba yes so mbwenu concert twamanyango next year twamanyango projects zawe zo ine nizezo right now tugambire nibeshongoze ngoko twiri muri Kampala for so long nibeshongoze cyabo kureba yomba crossing ambarga kuno yambaza kuriya abeshongoze abukujetu at least bagerezeho ba crossing aba crossingiro muri ki music yitsukurgaha ikaza kuriya ibyo shongoro bya mera simwe bikaba byashikiriyo konka tunorenke cyeshongoro it's like konko kure cyeshongoro cya iki cy'abanyakabare eki kugira ngo nekeshongo cy'urukomoni cy'abanyakabare cyo noreba ngo kiribura hamwe hora no mucyaci hona nkigira kitacyanyeba konka kirukomoni so noreba ngo cyo kiriyo konka abantu twakugira ki azana bwo nekintu kibi kushanga abantu nubakumanya
bamanye cyeshongoro no wakeshongwe twakugira ki nchibanchiretwa chi no butachi promotinga no butafaya music yawe no niki no butafayo no butafaya ha music nangu hati bikiza byaguma okupromotinga ebyeshongoro kiri very difficult abo kwani byenda sente itwa ishongo ire bure twayishongo irimo okutwara cyeshongoro cyawe ha TV utwara ha radio ubu radio zona za top radio zona nzo zatwimukize so icyeshongo cyo bakitera je hataro kwakuruza konkati noteka ho nakasidi noteka kanagaho kandi ubwo kanagaho nimbira nubwo kanagaho mwana areba mwatajya twito gukaherekeye kundetera ngakasente ore yagarika yabyati because na nebishongora hati bikaba byinjo musacura bikaba byinji so hati oyino kurenga warwana namani umuntu hotari kuza kutere cyeshongoro kikarabamo nabaye namani minji hamwe no muyoro kwera tugumize mu ali stage abana ba crossinge Kampala abana ba crossinge mera simwe byeshongo bye biriyo simente byeshongoro bye biriyo akatama ibyeshongoro bye biriyo akatama ebyo nibyo ngwani nchira kuro mu mabaga bakutera abana ba abo kuba bine nanke byoma bamba birabyo ebadija ha then abandi nubaha na nankate nubo muhurire yo by the way kanga mba wasacura nibwo mpuriye cyeshongore cye hatu barakukitera we wawe tukatuza kuntu bisanga kunu ya konkate nimbihura noha nankareji cyayishongwire na spice Diana so mbakikunda munonga abantu nibakitana ubwana n'abaganda bakugira ki barukucyeshongora then umweshongo zondi zo noho owebyeshongoro byo bukwasireyo mwene bakutera bakukira kutera aba bakareno babitera nanakeshongo nanakeshongoro ka Diana ko kugira ngo sumo yambe nako kakahika y'ubunonga so around chichi kutura mu chichi kurenga ngo kiburo music ya Western Uganda masoro mu gospel nango mu gospel yekukira munonga nyobo nagiye kuruga kunuya gospel kerya higuru munonga ateri hansi ekizibuno ndio ninkachiha ekirisiri yagaruka nkansi tinku cyomanya no every person hino kwa kuba nareba ibintu bye ngambira utekine kina n'icyo utakatina ati obwira bungi ninkira kubagambira abana ba gospel kakwata atakasente oba yakiho mu mbaga nikaka bakasente keye konka ho koma kajiroti no hoka kuma karikachi no hereza abana bazireba because hati music ko kugenda niwo ino kumakinga sure ngo yeno gira ki nyobu nabe ninza gukora concert yanjye kabanza nata miliyoni 30 ni ha miliyoni 8 akireba konka kabanza nata miliyoni 30 undi zotakwasa kuziteka ni ha 8 mwenu wabo otakutamu abana ba TV ba radio kabanywana kabaherezayo nabo umuntu akahura yagire okufiringa cyeshongoro kukitera ati niyo nkorero obo yango bo tuyikiriza niyo nkorero ati twino kugenda nayo so ati abana ba gospel bakunda kugumana bari batakongeramo kurya ni batakongeramo baturo mukurura mpaka tinyine kandi tino borbo yini so nyo bwiro bungi ninyefiriza ndeba ngo ati kundanyine miliyoni zanje nkitano ninza kuyahwemwe ati nsuma na Kampala ni nsuma TV bukede nsuma top nsuma nkahi owetano wesatu wa konkande ngo nasumayo echo wo takubasa kukikora toro kubasa korabo akakora uyu mwaka hura abanyoni banje mu Western Uganda mind na rejo go kureba reji niyo nkora yakozesa abana Kampala no kuhura barutaro no shanga batakombekire konka bayo nibatwara ki center ama radio na ma TV no sanga abantu abo kubankimanyi sangu obwiro bwo mission bwo kwiza kufuna sente nyingi konka wajanga ko ina hati yoka so abana ba gospel akantu kanja ko bakarike aho abana basacura hati batwira kagwire yo muri Western kare tugambire twarga yoko ninja hine cyo wayega munyana wanje mu Western Uganda nchine Peace Mbabazi Kyamukwongwire of course dina tugambira life ye where you netambula kandi tuba twongere mu squat mu sitaka break nsaka matugakana bingi still ADB the entertainer.